Asante ndugu zangu kwenye tunaishi pamoja hapa Rwanda. Mpaka leo sawa, leo napenda niwazungumzie dawa wenyewe wanaitaga intare y'irungu. Intare y'irungu rero ikimara, urabona aya ni amababi y'intare y'irungu kuko agira utubabi dutatu, kano bubiri butatu. Kano ni imizi yayo. Ahangaha urabona ko ndimo nyikora n'ubundi. Tugarutse ku mababi rero, intare y'irungu ushobora kugira umutwe udakira, ugafata aya mababi y'intare y'irungu ukajya uyakaraba buhoro buhoro, umutwe urakira. Tugeze ku imizi yawo, ufata uyu muti, kano gati ukagashishura, urabona ibishishuye. Ku badamu cyangwa ku bakobwa bajya mu gihe cy'imihango bakaribwa cyane cyane, mbese ukongeramo n'inyabarasanya. Ibi bintu bishobora kugukiza, biragukiza byo neza ku buryo utongera kuribwa ukundi. Rero abashaka ubuvuzi, bashaka ko tubafasha, bakomeza kunkurikira kuri channel yanjye, bakora subscribe, bagakora share no ku bandi, kandi bakajya bansura bakareba ibyo nashizeho bya buri munsi. Intare y'irungu ikora byinshi, ariko mbanyure muri makeya. Ciao ciao, naho gutaha.